Dobrodošli u treću dimenziju Magic. Zaštitite poslovni prostor od crne magije. Autor Rajf Esmerović. U današnje vrijeme kapitalizma i pohlepe sve češće svjedočimo pričama o beskrupuloznoj konkurenciji koja se ne libi ničega što bi uništilo poslovanje nečije radnje ili firme. Kao ostvarenju tog cilja redovito se traže usluge pojedinaca koji se bave crnom magijom i samim tim uništavanjem svega što je dobro, beričetno i pozitivno. Pokazivanju ljudi koji mi se obraćaju za savjet ili pomoć, njihovi dućani ili male firme su za početne poteškoće, dok se posao ne bi uhodao, poslovale vrlo solidno, što bi rezultovalo zadovoljstvom na kraju mjeseca. To je naravno imalo i svoje druge pozitivne strane, poput postepenog povećanja klijenata i poslovnih partnera. No kako to biva u današnjem svijetu, prije ili kasnije, njihov uspjeh postao bi predmet ljubomore i ogovaranja, a na kraju krajeva i metom crne magije. U početku bi većina vlasnika poslovnih objekata mislila da su teškoće koji su ih zadesile prolaznog karaktera, opravdavajući ih mrtvom sezonom ili lošim periodom koji će proći. No kada bi počeli gubiti najvjernije goste i kupce, oglasio bi se alarm za uzbunu. Povrh svega postali bi često metom raznih inspekcija, kvarova, gubitaka, poslovni dokumenti bi se gubili ili nestajali ili bi se na njihovo rješenje čekalo mjesecima, a u međuvremenu upadali bi u sve veće dugove i besparicu. Prema kazivanju onih koji su prošli opisane probleme, redovito bi pred ulaznim vratima zaticali čudne pojave poput prolivene vode, grumenja zemlje, razbijenog jajeta, mnoštva zapetljanih končića, životinskih kostiju, kapljica krvi i raznih drugih čudnih stvari. Još jedan zanimljiv detalj bi bio česti dolasci nekoga iz konkurentske radnje uz molbu da mu se usitni neka novčanica, nakon čega bi ubrzo drastično počeo opadati posao. Kako zaštititi poslovni objekat? Rezultati koje ću vam opisati u nastavku teksta namijenjeni su isključivo zaštiti od urokljivih očiju i crne magije, te nemaju nikakav utjecaj na samo poslovanje. Međutim, iz vlastitog iskustva znam kako se obično već i ovom vrstom odbrane poboljšavaju i poslovi, što samo dokazuje svoje mišljenje kako rituali imaju vrlo značajan utjecaj i na odluke pojedinaca. Za početak potrebno je znati kako poslovne prostore treba uvijek posebno zaštititi, čak i onda kada se oni nalaze unutar stambene zgrade koja je već zaštićena nekom kućnom hamajlijom. Naime, poslovni prostori kada se nalazi u sklopu kuće nije nikada njen sastavni dio, već nešto odjeljeno. Uzmite pedalj dugačak komade crvene vune, uzmite i 2 komadića bilo kakvog drvca, a treba vam i 2 prsta široke trake papira crvene boje, dugačkog upravo onoliko koliko je dugačak vaš srednji prst na lijevoj ruci. Na crvenom papiru ispišite svoje prezime i molbu da vas se zaštiti od svih utjecaja negativnih sila. Kako ćete osmisliti molbu, to zavisi samo od vas. Takav papirić ćete presaviti po dužini 7 puta, a onda na vunicu nanizati komadić drvca, pa zatim presloženi papirić, zatim opet komadić drvca. Oba kraja crvene vunice ćete zavezati sa 7 uzastopnih čvorova, znači jedan do drugog, i potom staviti pored zapaljene crvene svijeće. Te kada svijeća dogori, uzet ćete lijevom rukom ovu zaštitu i objesiti je na neko vidljivo mjesto, kako bi svima koji dođu zapala za oko. Za razliku od svih drugih zaštita, ova se smije dodirivati rukama, ali se ne smije pomicati s mjesta.
Izrađuje se bilo kojeg dana ili sata. Zaštita poslovnog prostora od negativne energije i djelovanjem vještice i crnomagijaša može se napraviti i na ovaj način. Uzmite 3 ploda divlje kestena, odabirući one koji su najokrugliji. Prerežite ih oštrim nožem na polovice, pa oštricom izdubite, pazeći kako ne bi oštetili vanjsku smeđu ili crvenkastu koru. Uz jednu takvu šupljinu stavit ćete kolutić crvene vunice, u drugu vunicu žute boje, a u treći kesten, odnosno šupljinu vunicu zelene boje. Zatim ćete pažljivo zalijepiti prerezane plodove divlje kestena, staviti ih zajedno u bijelu papirnatu vrećicu i držati na svom radnom stolu. Ova vrsta zaštite je vrlo djelotvorna i nema vremenskog ograničenja trajanja, a jednom postavljene plodove divljeg kestena ne treba više dirati ili pregledavati. Bitno je samo znati da se ne smiju micati sa mjesta gdje se vrećica postavila. Neka budu cijelo vrijeme na istom mjestu. Ako koji od kestena bude oštećen, iz njega proviri vunica bilo koje boje. Sva 3 kestena treba spaliti na vatri, a ritual pripreme novih ponoviti na isti način. Autor teksta Raif Esmerović, 3. dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.